Assalamualaikum. Eko pialet sufe baya leka kapuasa. Patik wo manit vit pe ali titis. Uko makile ni miya day original buba ni man. Bubaan, bubaan, bubaan. Nobody makes leka buba no more. They just buying that pakis you get in the store. Nobody screws van Marcelli no more. Hulle koek net spice meka without karamel. Ons is op die berg en ons kom nou lekker af. Lekker pannenkoek en as bolla soek hou we vanavond los soos hy so. Mashallah, julle het mos hard gepoasa. Almal weet vanavond is boebe aan. Het is die 15de Ramadan. Julle moet nou weet, das boekatreeds, niks meer vallen dan nie, van gauw vir Uber Eats. Nobody makes lekker boebe no more. They just buying that pakkies you get in the store. Nobody screws van Marcelli no more. Hulle koek net spice meka without karamel. Die titis raak lei, hulle vat nou al die shortcuts. Haal nou al die baraka van die boot af. Ons soek hy old school boebe, kan jy nog onthou? Jare hoe mis ek nou van Fatima Saido. Julle het mos hard gepoasa. Almal weet vanavond is boebe aan. Het is die 15de Ramadan. Julle moet nou weet, das boekatreeds, niks meer vallen dan nie, van gauw vir Uber Eats. Nobody makes lekker boebe no more. They just buying that pakkies you get in the store. Nobody screws van Marcelli no more. Hulle koek net spice meka without karamel. Bubaan, bubaan, bubaan. Het is die 15de Ramadan. I hope you had a lekker bubaan and enjoy the rest of the Ramadan. And to all my titties out there, let's start making that original buba. Assalamu alaikum. See you this time next year, inshallah.